loi dam kim takyam ke kamin hoi nu hi na to ka December sonil thuma de na mission new athulu pen na hi le to kham khat per hi in again ba pen na tanyo hi na ama pen kana kama a hi kum som le gok apha na tanyo in khanglam Africa le tanglian pi sunga Ghana gama phasa kharin pasien thu ahil na angai komin lamdang asak thu khadomi Pasa bain Sunday ni khat pulpit panin lai siang tho sungpan pai khian na alian som ni sungle min thukham som te khathit khat sim hi natano in zong ama tut na panin ama lai siang tho sungpan na sim hi a hi zong in pasa pa in thukham som te sungpan khat pelin ong sim lo hi pasian thu ayu kit chang in pasa pa kyanga ama va paya Tukham alina asim khialo na ahang dong hi to changin pasa pain nikhat ni pewa ki khom theite zui ding ani athupi ki hi ke chi hi Nathaniel in lamdang hong sa sem hi Tukham som sungpan khat peu pel thei chi pen khat fe zong aman ngai sun khana ge lo hi ina ama lai siang tho sungpan Tukham alina aman sim pha pa hi aman pai khian na alian som ni aneu get pan som le khat sungpan saban ni asyang thowa zatting phokun niguk sung no mau na semin na sep ting khem pe u na hi tingu hi a hi zongin anisagi ni pen to pa no te pasien sabat ni a hi tuani in no te natapa te natanu te nana sem pa te nana sem nu te nagahinu u a hi a pem ta te a hi zongin na bangma na sem ke dingu hi bahangyam chi le ani guk sung tengin to pa in ban le tuipi le to te sunga khem pe pola ani sagi ni in tol nga hi to a hi changin to pa in saban ni thupa pia in siang tho sakhi chi sim hi alom te khadin zong Sunday ni ki khom ninga abzona to Sunday ni changin aman ama por pi pasta pa kyanga thukham alina thu dong dingin ong pai hi ama pasa pan zong adang pasa te ma bangin nikhat ni peu a pasien biak thei hilale na chi hi Nathaniel in lop takin lai siang tho hong sim ta hi koimuna nikhat ni pewa pasien ki biak thei lam gen yam chi pasianin thuman ala na dingin aman thu ngen hi aman James alian ni aneu som sunga mi khat peu in thukham dang khem peu azui hangin khat akhiak nak le avek pi in akhial ma a hi chi mukhya hi aman pasiana ring in Saturday ni nisagi ni sabat zui ding thu pi hi chi in hongai sun ta hi Nathaniel in 7-day Adventist popi thu the hi a hi zong in Saturday ni in pasian abya ta pi ro popi khat bek aman thei khalo hi ama te na khopinewa 7-day Adventist popi mi khat zom nai lo hi Tuai changin Nathaniel in zong to pa o nisagi sabat ni athupi tappi le happy na to 7-day Adventist popi mi ten kakwawa lungdam na thu tangko na poi bo sakin chi hi ama thungin na to pa pasianin adon le ama thungin na to pa pasianin azaklam le ama adingin sabani athupi na aman tel thading a hi Tobangin khagyat sung wilwel thu angit khit changin Adventist popi mi te hongtung pet ma ta hi tua changin Nathaniel zonglong dam ma hi pasian thuman tangko na man changin Nathaniel pen pasian thuman tangko na angai pi anaw nu to tui ki phum khaw mu hi mi som nga tui ki phum mu wa tua khopi newa 7-day Adventist popi thakhat phut pa hi tu in Nathaniel pen kum som ni la thum phata a sang sia khat aswa na ding in university a pilna sinsan hi kathunget na to pa pasian in hongdong hi katen na khopinewa Adventist popi mi te hongtun ma un khakhat a khinu a hi aman chi hi sabat som le thum na sumpi u to
kanang kama 7 day Adventist Paul pi pilna lam khanto na dingin ki hu ding hi abe sa tu ni ra som na nga lai in sang naw pang som ni le ni to college ki hong khina tu in sang naw pang za sagi le som sagi te sang ka u hi zato siama sinna le naw dom siama sinna college a lai sinna in day thak te le bora in te lam na to belap na dingin zong ki hu ding hi kitang sab na te tamma ma la ya sang naw pang athak san na ding in sanga hak sat na hi sang naw pang person som thum bek Adventist pop pi mi te a hi manin sang mang na sep na tak tak a hi now sang naw pang tampi tak te kumsimin popi sunga honglu du hi December som thum ni changin phal takin sumpi pyak ching ngai sun na hi manun lungdam hi topan sabat topa mi ma kum khachat tunga ang tung sakta hai